Selam aleyküm dostlar. Siz seyahatlarını seviyorsunuz. Siz tamam Kırım'da rahatlanmak için yer kıdırasınız. Demek bizim yayınımız tamam sizler için. Kırım'ın unikal turistik marşrutları hakkında sizge tarif etmeye hazırmız. Bugün programımızda Ayseres'nin yeşil sokakları ve meraklı efsaneler. Koy'nun güllengen ve parlak istirahat bakçası. Ne için Ayseres'de evvelleri iki cami kuruldu? Büyük Çeşme, halkımızın mimarlık abidesi. Koy'da eski tütün fabrikasının viraneleri. Dağlarının sarılıp alıngan Koy'nun su ambarları. Eski fotosuretlerde kalgan Ayseres hakkında hatırlavlar. Hashtag işte Kaşkı Kaya'nın tepesine көтеріле. Sıdak rayonunun etrafında bir çok güzel koylar yerleşti. Bugün biz onlardan birisini ziyaret edeceğimiz. Bu koy Sıdak'tan tahminen 20 kilometre mesafede yerleşti. Ayseres hakkında çok meraklı rivayetler var. Bu hikayelerini sizge tarif etmeye hazırmız. Demek hashtag işte yayını Ayseres'de. Güzel, yeşil, parlak, renkli. Bu eposu Ayseres hakkında. Şimali taraftan yüksek dağlarının, sağ ve soldan kayalar ve bayırlarının korçalanğanı sebebinden kışmında pek soğuk olmay kar yağmurga çevirilip kete. Ayseres'de subtropik iklimi mında sıcaklığı sevgen ve evvel ezelden ecdatlarımız tarafından asralgan incir, hurma, nar, muşmula, dut ve başka meyve terekleri ose. Ayseres'in çeşmesinde yudum yüzümü, dağlarında ceyran gibi sezdim özünü. Bahçaları neftün etti beni özüne. Bu koy asla vergisizdir dünya yüzüne. Ayseres'im Ayseres biledir herkes. Onu dünya malına milletim dermez. Ayseres'im Ayseres biledir herkes. Onu dünya malına milletim dermez. Ayseres evvel ezelden öz bay bakçalarının belli edi. Misal olarak yerli sakinlerinin bildirgenine göre Zemanevi Park'ın teritoriyasında o zamanları meyve bakça yerleşken edi. Bahçada oturup Ayseres ve Ayseresliler kitabını okuyayım. Koyunun kartları aytkanı ki bu evvelsi Ayseres koyu tamam yalı boyunda Ayfaka burnunda yerleşken edi. Deniz taraftan sık aydutlar kelgeni sebebinden onun sakinleri vadinin içine geçmek mecbur oldular. Ayseres sözünün manası hakkında çeşit anlatma var. Misal olarak Rum tilinden alsak Evliya Sergi manasını taşıy. Bazıları bu sözünü aynı nuru gibi tercüme etti.
Айсерез өз Кырым татар мұйтыны жоймады. Аля да койды ескі евчеклерні рас кетірмек мүмкін. Бұндан да ғайры біз интернетте эвел езелден қалған койның тұрмышы ақында тариф еткен мұна бөле фото суретні таптық. Табиат ершені хатырлай құсса мұна бұл фото суретте нумайыш етілген. Дақ шынды менім артында ерлешті верлі сакинлер она тамақ қая дейлер. Эвел езелден Айсересте Кырым татар евчеклері бір-біріне пек якын турайдылар. Шун үшін ерлі сакинлер бөле дейділер. Менің азбарым сенің дамын, яни азбарға чықсан, тубындейсе қомшының дамы ерлешкен еді. Төпесінде есе біз уникаль евны рас кетірдік. Оның тышқы қияфеті сүргінлік вақтындан денішмей қалды. Бұл КБФ Айсересде екен едір. Ама афсуски оның вазиеті мұшкул бір алда. О ел-елдан да çok yıkıla білер. Койның айры ғоруру екі сүргүлніктен эвел құрылған жамилер. Ибадетханелерінің биналары аляда сақланылды. Афсус ки бұл жами алазырда çalışмай. Екінші жами ise keçenleri реставрациядан keçti ve bütün dindaşlarımız için açık yerli sakinler değiller ki onun yaşı tahminen 500'den ziyadedir.
Баазылары ибадетканелерге юкары ve ашагыдaki жами дейлер. Не үчүн Уфак Айсерезде эки жами курулду деп сурасаңыз, жевабымыз бойле olur. Айсерезнин ортасында озен акып кечи. Күчлүү ягмурлардан соң койнун bir кысымдан башка кысымына кечмек чарасы yok. Айсерезлилер исе диндар инсанлар олуп, жума намазына Аллахнын эвине келедилер. Шунун үчүн эки жами де пейда болду. Жами янында исе сабык сүргүнлүктен эвел чалышкан Кырым татар мектебинин бинасы тура. Достар, тек тасаввур етіңіз, Айсерезде уч эски Кырым татар чоқрағы бар. Шымды олар ақында сізге айры-айры тариф етежеміз. Жаминин каршысында койнун биринчи чоқрагы ерлешти. Ерлі сакинлер она буюк чешме дейлер. Ал азырда да о чалыша көргеніңіз кыбы о абаданлаштырылган ve ата реставрациядан да кечти. Орта асырдаки мусулман мемарлыгынын ажайып абидеси буюк чешме Чаталкая тегинде ерлешти. Чоқрақның башқа тарафындан есе аляда кадими араб yazılar сақланылды. Бұл чешменің қиметіні ve мында эвел эзелден турганыны да бір кере таздықлай. Айсерезнің эски Кырым татар чоқрақ янында хэштег иште сізлер үшін Аня Неви бақшышымызны қалдыра. İçtimaiyalarda бізге фото суретлерді yollamаға unutmanız. Койнун экинчи ve үчүнчү чоқрақлары тамам орманларда ерлешти. Мисал olarak менин артында Дарлык чешмеси. Хусусиетлерден бірisi чамыр акымлары, яни селевые потоки. Бу табиат көрүнүшүнө огренмек максадынын койде атта алимлер чалышкан эдилер.
Койде айсерес серлевалы озен ака. Elbette ki yazda o kuru ola ama yerli sakinler deyler ki yağmurlardan sonra onun gücü artar. Dostlar, bu eski foto surette ise oğlançık divar yanında otura. Yerli sakinler bizge ayttılar ki bu divar hala da saklanıldı ve biz onu taptık. Көйге кіргеніне сіз мұна бөле табиғат тарafından yaratılған, диққатқа лайық olған ерні көре білесіңіз. Bazı menbalarda bu yerге кающиеся монахи дейлер ve gerçekten de bu divarның тыш қияфеті айретте қалдыра. Sovet zamanları Ayserez'de büyük tütün tarlaları ve hatta tütün fabrikası çalışkan edi. Al-hazırda köyde bu şirketin divarları saklanıldı. Ayserez'de iki su ambarı var. Olarını ise güzel dağlar bezeteler. Şimdi ise tamam bu su ambarlarga yol alamız.
Айсерезның бірінші су амбары. Оның güzelligini да nazik ve hayretте kaldırıcı mına bu çatal ve tamak kaya yaparlar. Nevbeteki su ambarı yanında Kaşkı Kaya yerleşti. Ecdatlarımız bu dağ ile birçok rivayetlerini bağlaydılar. Derler ki evvel ezelden bu dağın eteğinde çoğrak yerleşken edi. Koydan Kaşkı Kayasının tepesine de götürülmek mümkün. Yol tahminen 1 saat vaktinizni alacak. O kolaydagi shuning uchun sizga yordamini bu taraflarni bilgan inson ko'rsatsin. Deyler ki, Kırım Tatar halkını surgun etken vaktında kartlarımız Kur'anlarını saklamak maksadının tamam Kaşkı Kayada yerleşken bir kobasında olarını getireydiler. Kaşkı Kaya'nın kayaları hakkında bizim ecdatlarımız birçok güzel efsanelerini yarattılar. Onlar bizim günümüzge geldiler. Onlarını hatta kitaplarda okumak mümkün. Kaşkı Kaya'nın en belli kayalardan birisi, birini öpken ayıfçıklar. Yani onlarga böyle deyler. Ama yerli sakinlerinin başka kız kardeşleri hakkında efsanesi var. Yani kızlar dağlarga gezmek için kaçkanlar. Anası ise onlarını kıdırdı ve tapmadı. Açuvdan taş olup kalınız dep kıçırdı. Biz ise onlarını sevgililerge oşattırdık. Nihayet biz topede yol pek kıyın edi ama hashtag işte o'z maqsadga erishdi. Dostlar, o'z maqsadlarga her vaqt erishiniz, chunki topeda sizni g'alibi ve monopoliya manzaralar bekleydi. Bizim yayınımız sonuna yetdi. Millet telekanalından ayrılmanız ve hashtag qo'ymaga unutmanız.